Lo mātou tama le langi o le tua e pule au au I mea umalava. O le tua na whaia le langi ma le lalolangi. O le tua mai le amatanga e o lava le ngā taanga. O le tua o le mamalu o le silisili ese. O le tua ua whapenao na ifo I aitu li vai uma o tangata ola uma. Ma whapea e o mātou tangata uma o lo ola le nei lalolangi. Ia vi ia lo swafa e whavavau. O le tua o Israelu, o le tua e malosi, o le tua e matautia. O le tua e silisili lo na lofa, o le alofa e muti vale. Whapenao na mātou si atu o le whaftai le nei e fiafi lo mātou tama. O no lo alofa malo wang le lei, whapopoina mai fo le nei aso lo mātou ola. Leo mau mali atu ia le malamalama sa mātou iai whiau mga luenga. A le fo o mai le pong sa. Mātou te pātu le tua le matau tio au ngā luenga mamana. O I e whailo mai ai le tua o e lava o le tua e soifua e whavavau. A wai tāla mai lava I au fōwhanga lo matau tia malo sisili ese. Whafteitele le tua I me oma ue whaia moi mātou le ni aso. Ia vi ia lo swafa. Ma o mātou usu whatasi le vi inga le ni e fiafi mātou te whape atu matau ta watu e le lei o e le tua. A wai whavavau lo alofa. Whaftai me umalava. A mai se fo I o lau whamalo longa ia e mātou. Le ola male malosi. Mātou mana vaina fo ili ere nei aso atoa le tua. Ai loma ia I le tua lo mātou. Maua pele ola male malosi. Maua le mana waola mai a joe. Mawhai e peo na mātou. Ola ma au na mātou tua. Mawhai me uma e peo na e tutofi ai mātou. Ele nei soifuanga. Whaftai ono Iesu le whaoletanga. Ia vi ia lama lau swafa e whamau. Au mātou mai fo le nei fiafi le tua. Mātou te whatau nuina le mātou Paul Klame peo na masani ai. Le tua lo mātou ta māwala watu. Whau mai le nei po le tua le mātou Paul Klame. E nganga pa ia. To ia I mātou le mano lo nganga. Te whau mai ai mātou. Na o na ngaru lue whaia lo whina ngalo a oe te whē talai. Whau fo le whalongolongo lau whanau le nei po le a mātou mafuta. Ai ulawa fo le ngā luenga le fiafi. Tu mau mai le whatau wā ai fo I tupe ia te oe le vi inga o le whamanu o le whanitanga. Nei masu umai o le whavavau. Amen. Atalo whatu fo le nei fiafi I le paia ma le mamalu o si o tātua tunu Samoa. E le swafo Iesu le tātua li whapele pele I whatalo whatu ai fo I ma le ngang fifia le ngang whalalo. Paia le silasi o si o tātua tunu. O le tātou Paul Klame masani leo le tutu le Upega ile Loloto. Na tu au na fo nei o poni fonti. Le tātou mafuta le nei fiafi e. Tusa ma le fionga pa ia le tua ma le tātou mafutanga peo na masani ai. Whatalo whatu pa ia o Samoa. Au na pa ia le tua. Le ngata fo ilea. Tupu mai e. O si o tātou tunu. Ta mama tina o uso matua whawhine ia kiriso. So se no fuanga o whapenao na whafonga mai le nei fiafi. Lo iai le mamalu le atunu. Ai mai se foi tutono o mauta malawa whatalo whatu ia te utau le swafo Iesu le tātou li. Mai se foi lau whai ngā luenga le nei fiafi po fese mo e ngā lue ai. Ma futa ina o e le atua le nei po iei ngā luenga manuia. Foi et foi. Iai le saonga le mua le atua le foi atu ia inga. Whatalo whai il pa ia malo le tātua tunu o lo whapena ia o na no nofo foi mau so se tunu lava le nei ke lope o lo tātua iai. Whatalo whatu ia te oe profese tunu o e mafuta mai iai. Whatalo whatu ia te oe nei fiafi le swafo Iesu. Whamuni at foi le tu e tu sai. Ia ma sailinga manuia o lo whapena o tātua nofo ai. Ia tunu ese. Ia tātua te tepa pea ma su el whamalama ma tātua tepa I Samoa. Le whangaloina si o tātua tunu pele o Samoa. E fo nisi o whaafonga mai si o tātua tunu o ne fiafi mai Samoa. Ia whatalo whatu ia tu tau. Le fo ia fiafi ia le tua.
Ia, whapena fwon whatalofa le sunga ia sau ni fiafi o tulai mai foi, whatalofa sau whamia le tua ia sau ma le ainga. Ia, nei fwy fiafi, ia, pe fona sil fia le tātua tunou. Ia, olo o se mali lava le tātou sa, nei fwy tau sanga ma le folonga. Ia, whapena lava o na tātou loa le vave o le alu aso, vave le alu o tau sanga. Ia, whafonga mai foi ma. Whalongolongo mai foi nei, nisi foi o whailungaina aso whanau, ia, whapena lava. E pe o vave ea, ia aso vave foi ma tau sanga. O tele tau sanga o lea lava e la iti, tātou te la iti, ia. Ia, via le tua. Whaina whailungaina lo aso soifua le nei aso, whamnui atu le tātou por klame lo aso whanau, lo aso soifua, le nei foi fiafi, whamnui le tua, o nisi tau sanga stele. Ia me se foi tiu te mga luenga ma whaiva o lo whenga iai, i le aso ma le aso. Tātou por klama le nei o tutu le Upega ile Loloto, o le a tātou whaua wina le tātou mta upu, e le tusi a Mateo, le evangelia a Mateo, ia, te lo whaisina, msalo po le lima le nei o vai aso, ia po le ono foi. Tālu ona tātou amata mai a Mateo, Mateo i loa ili tu tangata o Yesu Kiriso. Amata mai lau foi. I ona tala anga mo na tupu anga, o lona whanau mai, ia si o mai lava e le tātou mta upu le fiafi o lo tātou iai mta upu sfurmaleiva anga inga i atu anga ilunga. Ia vi ia le tua, o na whamanatu atu, o tusi Mateo, o se tusi umi, a ese le matanga fie, le whalongolongo. Mateo o se evangelia te tonu lau skola o le evangelia lo na lua le na tusia ina ua uma o na tusia le tusia Mareko, ma leo Mareko, ea o na so o leo le lilia o Mateo, so o tuai Maluka e mulmuli Ioane. Ne ifu evangelia tolu o Mateo, Mareko, Maluka, e eile ngō wha ingo ina ai e le au skola o le tuspa ia o le upulea o le sinopotika ia po le sinopi i le tau nisi tangata i le whapretania o le synoptic ia po o me tutusa po tala tutusa ia e whai maisi o le whawhita auli. Ona o le tutusa o tala ma le tele o whata oto mo mea o record ai po wha mama wina ai e tutusa le tele o mea. Ia e peita iane. Ia o ese o na whaupunga, ese o na whamtalanga a o le tala la vaitasi. A iei tau isi senga lai titi o whamtalanga lau tu sitala. Ia, a iei te tununga o le uli ia o Mateo, ia Maluka, ia nao, ia sengi mai ia whaupunga ma reko lena mo motusi. Le la iei le upule o le synoptic, ia po o tala tutusa, ai ese o na whamaunga. Ia, mai peila on tatu il ni fiafi o Mateo, ia o se tusi e umi, me fole o te lo, wa leo na whaatulanga mua mai evangelia e ui ele tusi e mua. Ai ua wha mua mai ele ngata o le umi o le tusi le nei. Ia ai whapena foi o na mai mua ai e la tu e na whaatulanga ina le tusi pa ia. Se wha mua mai le tu tangata o ke riso Yesu. Ia ona so o te lo lea. Ia maisi ona attribute po isi vaenga i loa ai ke riso Yesu i isi evangelia e peon tatu. Iai, e volte turunga o le ale tele se tatu tala noa pe to e tala noa pe repeat pe to e tala noa whaalua i le tele o mea ua ta ua le tusi lea. Pe a tatu tau o tuai i isi tusi. A wa ole a koe repeat pe to e tala noa i mea ua umana tala noa i. La tatu tau mwhai ia ina ia na ia tātou vava ai, mea e le i tala no ina mai le Mateo, ia ona oto mai le, aloringa o le a leise umi tele, pe a tātou o atu ili tusi Mareko, evangelia Mareko, ia ma le evangelia Luka, ai o le a tātou tala noa mwhanga ina le tusi atoa Ioane, ia ona le tusi, au mai e le tua o ke riso Yesu, ia, evi ia le tua le fiafi, ia, efo ia ila o tuspa ia, ai ala tu spa ia o sau api o sau peni e foi nai mea ngai a mau le fiafi ia no na pena ona tu si lalo e nga foi sistemi o lumanai e le mai al vai ngalo na lima ia po le points lo na lima o le body politino o le tato mta upu
whamanatu atu pea tolu lava vaenga tātou te vaivaina i le whaamtalaina po le awili lina o le tusi e māteio. Whapena fo isi tusi o le a tātou o te alumnai. Tātou vavaia ngai i le amatanga po le introduction, ia tala noa fo i le body po le tino. Ia le la tātou te iai pe le tino i le i o atu i le whau maina po le upu mulmuli po le conclusion o le tātou whaamtalanga. A le lava tātou te iai i le tino po le body. O le tino la e 5 o na vaenga. Actually 6 e ono vaenga o le tino. Le tātou tala noa lava i le 5. Ia ai whaiu i le vaenga lo nono i stemi. A le o lea vai aso ia po le amtanga fo ia po le whaiu fo ia i le tātou fiafina nei pia uma pia whaia e mai a le vaenga. O le la sa tātou tala noa i le vaenga mua i le uma lava le vaenga mua le vaenga lea na mana o mātei o whamatala mai ia, na me ta o narratives, ia po tustu singa i mea na whaia Yesu, maona soo, ia ma le tele o mea sa, iai le ngā luenga po le ministry a Yesu, a o iai tutono o Galileia, ia ma le tele o nuu ma ainu ese. O lea lai whamatala mai pia e mātei o i le vaenga mua pela na ufa iatu fo i le tele o taimi, o vaenga nei e ono, e ta ilua lava vaenga i tonu o vaenga te tasi. Ta ilua lava, me ta o narratives, po tala pupu, po whamatala ina mai e mātei o mea na tupu, umalona whamatala mai e mātei o i le vaenga mua. Ona, tangorolo mātei o tu mai ia nia o onga, me ka o discourse po whamatalanga o a ai e Yesu ia mata upu i mea tau i le malo o le langi. O le mataupu la sfumuleiva o le lava tātou tele i o ese ma le mataupu sfumuleiva o le whauru teleina o le vaenga lo na 5 lea o le body po le tino. Lena utau o le vaso lente nei e whapelo na whauru teleina o le malo ma le unga. O inga lewa matana ngase ai lalo le whamtalanga o le malo wa o nei vaenga uma e ono o mea tau le malo le tua. Lela pi whai ui i le vaenga lea ia le malo. Ia ona o atu elole le vaenga lo 5 o le body, lo nono, ia o le commission, ia po le awina atu i Yesu on so ia ma le whau maina. A lela tātou talanoa pēr i le vaenga lo na 5 i le memo mua po le point mua po le vaenga lea mateo i lo na wham tala mainga. Sa tātou ngata lai le vaso lente nei se me ese le manei, sa tātou talanoa e tulanga o me ta o whaipoiponga. Ia me se foi la o me ta o te anga po divorce. So tātou tala noa la i le mta upule i me ta o whaipoiponga, ia ma me ka o divorce. A lela tātou o le nei fiafi, tātou te whaipopola i titia i le vaenga lea. Langa e ini vaenga tau, e uilea, sa isi tasi na te tama sa wala watu, ia, whamaila manatu o le tama, tala noa atu ma mailo na fina ngalo. Pe o te le ta ua le mea o lo fai mai el tu spa ia e mawhai o na whatetea. E iei le whatetea nga. Ia. Ma tata noa le mas tama ma ia le tata noanga ma le tama lea no lea te opo se tanga te whaangaine tonu e kāleisia ia po se whaifeau foi, whaifeau sosari ia ai pe o le whilangalo le tama lea ua o le whai loa maina pe a whau te loa le mea o lai whamai tu spa ia. E whaatangai i ale te tea. E o whaatule le tamalea. Ioi, o te iloa. A o te le mana o e wha iloa le mea lea. E wha lawe lawe ai i le mātango fia o le tātou mtaupu o ai le o se mea. E tāu o tele mo tātou. O le o onga la apostolo Paulo. O le mtaupu mo kolonito mtaupu e fitu o le mwhaipu suma le 5. Na o manatu ai ta ua le vaso lente nei au tele piano fa no tele manatu e ta ua ona ia awa ine I fala vela veina I le matango fie malekilia o le o nga Yesu e sa le fatetea e le aise me ka o se divorce e tu sai o le toyo o Yesu e le amatanga o le tuspa ia I le fofanga e au mai ai ia le fausiaina e lonta ma o le whaipuiponga po le ainga e le mwhai ona whate te aina. A e moni olo I eise vaenga I tonu le tuspa ia mise lava ia e Paulo. Lo eise o ngā Paulo e whapea I le momolko nito mta upu e fitu alon whaipu suma le 5.
O le ni upu whapea, a whai e tea ese le te li tonu, ia tea ese pea o ia. O pui ala apostolo Paulo, e moni o lea, fo i e tautala mai Paulo i il tūlanga wha mai, e mawhai pe iai ia le wha te anga, e mawhai ona iai le me ko le divorce i ia fo i vai teimi o le whengtā o le o langa i tono Korinito, e leo se ai whengofie. Ai, o le mafuanga na la iun whai e Paulo ia whamtalanga ia. Ona o le to tele o tangata Korinito, i to tonu o Korinito, tangata ua li liu ia Jesu Keriso. Ua toe whai puipo atu i la tau anga i isi tangata e loloto, fo e tele tonu i mea whapau. Tangata o lo ifo i tupua o e leni, tupua o Roma. Ua toe whai puipo atu i la tau, whai puipo i ai. E whalongo la le whaupunga Paulo i lim whai pule suma lima. Wha mai a whai e tea ese, lolo inga walu ese le tangata le tele tonu, po le tangata e whapau. Pe leo se tangata Kirisiano, a whai eru ese le tangata e le tele tonu. Wha mai leo Paulo. Ia tea ese pea ia. Wha mai leo Paulo. Wha tea awal to e o maia. Ringa o lo te utala i le ungali ilea, o le tangata Kirisiano, le tangata ua fia ia Kiriso Jesu. Fia muli ia Kiriso Jesu, ma le tala le lei Kiriso Jesu. A o leo toi whai puipo anga i le tangata i le te li tonu ia Kiriso Jesu, te ia o onga Kiriso Jesu. Whamaile, a ese te imi alu ese le tangata le te li tonu. A walu launch pe ua a mo whai se divorce, e whaatea tea, whamaile o Paulo, whaatea ese pea o ia. Mai Paulo, a whai e whai puipo se tangata Kirisiano, se tangata e leo se Kirisiano, se whaapunga. Ai tu ua le tangata e le Kirisiano, ia le tangata Kirisiano, ma mana o e whaatea le tangata Kirisiano. Mai leo Paulo, ona whaia pea lea. Whaia pea. Let him go, let her go. Ai whai ngona le apostolo Paulo, ia le whaatea te anga lea po le divorce lea. E whai ngoa i le upu whaperetania o le abandonment. Abandonment o le lafua i loa. Abandon winga aua te alu to mai ai fa te alo ai se fa ngofia langa ilo se ngata te litonu ia Keriso Jesu nga u fa ngofia a fa ya walu ia fa te alo e mateulia ele te tau ona apalaina ia tatou li taimi nei o le telo mea o ia la apostolo Paulo e mesa le kale sile o Korinito i taimia ese ale anga nuu a Korinito, ese ale anga nuu o tātou le e te nei. It's different custom, different cultures, ese, different settings. O le vai teimi ia i tutonu o Korinito, o le tele o mano le whapau. Tele mo tangata e o luma ho i tua, e na minko pe na o whatasi lava, ia le tulanga o le tele o tangata e muli o ngā Jesu. Ma le tō tele fo tangata. E o i tonu o le whaalutanga. To e ru ese. To e fo ese. E le tutusa. Tele fo i me o i la apostolo Paulo i le kale si Korinito. E le whapea o le atatu whaia langa e le tutusa ma le tatu nganu. Mai se fo i tūlanga i tutonu o meo lotu, meo pūlou, meo whapena. E ese a le culture po le nganu a fo ia a nawa i teimi tutonu a ai ia po nuu i sa sae. E ese ma tātou i nei e le tātou nganu wha Samoa ma le nganu ia me se fo le nganu wha Kirisiano le tātou te iai e matua ese a no loinga e le se mea le tātou e le whaia le mea nā ma si si o wal mea nganga o le wha amtalei nai i nei te ua whai ma si si o fo i stangata whapea o le ala o ke ala o mele la whai e o ke ala o mele la whai lo to rola wha te aisa lenga o wha longo wha mai le o ngā le ale a whiwhi au lea i lungo le litio e tanga le whaatea tea. A lefo e lau leiwa, walanga mai ele usolena malau atu. Ua mawhai e lola na mawala mano te wha maala malama atu. Ai le vaenga lea, e moni olo i e tono tuspaia. Ai ese a langa nuu a Korinito, ese langa nuu. Wha Kirisiano ma langa nuu. Wha Samoa, ili teimi nei tātou te soifuai. Ese. Ele whapea la whapea. Luinga la tātou le whaia, me le whamai e tuspaia. E te mi tātou te le whai ai mea lai whamel tuspa i e tusa
ma le se senga o ngā nuu, ma le tūlanga o mea na ola i lea vai tau, ma lea vai tau, ma lea vai. E le whapea o le leu style tu spaia. E fua le leia ngā le tūlanga o le se senga o ngā nuu, ma tūlanga o mea le tupu lea taimi, ma lea taimi. O le mea ia tātou tiu stai ma tātou te vama ai i le tu spaia, o le tu spaia tātou te. Tu stai langa o le upu o le tua, ai mea i le whapea o le hawhai, ma le tu spaia i mea ia na whai ei Paulo i a Koronito, ma Roma, ma taimi o ngā nuu fo i po taimi whainga tā o ia e kālesia. Le le whapea la tātou muli muli ai. Peila o le mele e mwhaina whai ma sisi o le stangata. Na whapea la ia lea. Ia o kei ala lo whate a lo tō lua walanga le ai. Whai mai le tuspa ia me whatanga. Whai mai Paulo whatanga whate tea. Le ai wha mole mole. Ka lea ia. E matuai ma ua lunga le silisila Yesu le tūlanga o le whai pui ponga wha kirisiano. Aisea, ono le whai pui ponga wha kirisiano o le whea ngainga e pa ia. It's a holy covenant between man and a woman, and including God. E a fia ima lea tua I tono o le whengainga lea. Ia. Oso mai loa ma le fisiri whafo se e la o apostolo no ufa longo atu I upo Yesu. E winga la I le nofo fua. Ia po le nofo to tasi fo I le olanga atua e le whai poipo me ko le 5 ia po le. Fo le ia o no fu le fese ai o le fese to lua. Anyway, ele o se fisili, e pe o se manatu o le wali, la o so, la o apostolo, nai roi po se fulu, fai mai. A fai la e fa apea le tu o le tane, ma le fafine, e ao ina le fai ava, luinga le pi furi mai le se fisili ao le, folele o se manatu, sa cheste na la uli ia fati a Yesu. A fai la e fa apea le tu o tane ma fafine. Ele taulanga fa mai e ala ina le fa yava e si le lale le no fufua fa longa le tali Yesu e winga le no fufua po le singleness na lo ia mta po fulu foi po suma le lua e a vo e pe mana ia pe o feita wina tunga le fai po fulu mal tasi mal tasi nga fa mai mal fulu fa pe ono fai mai le o no so ia te a fai fa pe le tu o le tane man fili. E au ina le fai ava. Au fete le atu Yesu ia te lato. E le mawhai o na talia le na upu e tangata uma. E se si wha apunga wha mai Yesu. E le mawhai e tangata uma o na ola nofo fua. Ua na ue ua fua ina atu iai. Ia po na ue ua. Whapena o na filifili pe ua. Whapena o na tāpena ina masau nia fo i e le tua. E mawhai o na lato ola nofo fua e le whai ava. Pe no fotani. Sa lolo fai po suma lua mai a. Awa o iai e unuka o e whapea e na whanau mai. Mo na, le la u whao ngā Yesu le upu o le e unuka. O iai fo e unuka o e ua wha e unuka ina e tangata. E unuka lona lua le nā. Ma le lona tolu, o iai fo e unuka o e ua wha e unuka ina e ila tou. Ia ila tou e ila tou. Ona ole malo. O le langi. Ia. Nā la wa maila Yesu ia se ia le mele le unuka. Ia wa le toi ngata le unuka. Le wa mai Yesu. E whaila le mwhate te inga tali e tuai la uli e meta o le tangata e no fufua. Ai le mwhai e tangata uma no whai le mea o le no fufua. Watulo Yesu le whate te inga o e unuka e tolu. Alfisiri mo mua lai whapea. Ale atu inga, ale tangata e ta o le unuka. Ia ole a tu se fa punga fa ingofi. O le tangata no fufua. Ia po le tangata e le whaia sona ainga, e le whaia se whanau, ai no fufua. Talo le whawa ia so le 5 vas talua i le mātou Bible School, po le aonga leo tenga lue whawhai aonga. Sa mātou o oi i le tūlanga le talo inga o le tāua ma le malamalama i le eunuka. An talo no le tusia ngā luenga ia nā e tāua i nāle eunuka fo ele na awina mai e le kuini o Ethiopia po Aitiope e sawe tā puai i Jerusalem mai le malu. Le nsa o eiftau i Filipo ia ma whaoleina ia ma wha malamalama te Filipo le winga o lana Isaia la e tau whaitau e le malamalama.
Ia, na ua I lo le tala. Ina lana mātou o ia. Mātou tala noa e fo i lea ma uwha mārmala maina le winga o le mele o le eunuka. E le mātou senga. E tolu to inga eunuka le ta ua Yesu. Le eunuka e whapea lava I lātou na whānana mai, born natural. O le si to inga eunuka le whamai Yesu, o le eunuka ua wha eunuka ina e tangata. O tangata ua force lātou te tai po lātou master. So, they were forced by their masters to become eunuch. Ina ia a vei lātou ma eunuka. Aua ni whaia ni o lātou te tōlua. Ai no nofo e tausi ma whaia lātou ngā luenga. Langa e luato I ngā luenga tupu ia po o tai ia vai taimi I tutonu o le ngata o tutonu o ai e tutonu sasai. Ai mai sa anu e pe ai kupito ia e pe o saitonu ia e whapena fo ila Jerusalem a tutonu o tangata Israelu e ia ma lo lātou te whamalo sia mai mo me o tane o eunuka. E whai matangata e vaia tūlanga o lātou me ai o le lātou o loa. Lo inga I ele role, I ele ngā luenga e whai whapitoa tangata le. E fosi a vea me eunuka. E ifo ila lesi to inga eunuka e taua lenfa mai Yesu, ma lesi eunuka e taua o e ua faa eunuka ina I lātou, ona ole ma lo le langi. Lo inga la o le born natural mo mua, lua o le force to, po le faa malo sia I lātou e whai me eunuka malon tolu, o le voluntary, po o le tangata ua ofo tualona o langa e le whaia sona to lua po sona ainga. Ai nofo e au nei le tua ma le malo le tua I lona o langa atoa. E mai la tu la fono Mose, sa fa sa ina I tu ai ngā eunuka ia ua. Le tu ai ngā eunuka lona lua le na uta ua nei, eunuka e fosi. Lala luinga o le mele o le eunuka e fosi. E o tangata ua wha malo sia o na ta o oto, mo tane. Ai si o wha mtala mo muatu le mele tu sol tu la fono. O le tu la fono Mose. E whaasaina eunuka ona whaatasi atu I tāpua inga ma whaatasinga tangata Israel. Ona ua tā oto I lātou. Pa maamlama muli atu le winga o le mele o le tā oto. O le tūteo no me lusu ma tolu o le nwhai mumua. O le I upu whapea. Aua ne I alu I le whaapoto putonga a Iova se tangata ua maua. Ua wha momoina ona fua manava. Ia po le tangata ua ta oto lona I tūtane. Ina ia le whanau. Ala wha umaina le whai upu whamai. Pe ua vaevaina lona aua luma. E whai asi matau tia upu ia. O le vaevaina o lona aua luma. Ia ua tipi e se ina lona I tūtane. Luinga o mua ua ta oto no fua manava. Luinga ua ta oto ina ia le toe whanau. O le matau tia ia o mea na tutupu I aso. O le matau tia lea. Very barbaric, very evil. E fosi ia tangata o tane. E tupu nei ma tangata mawalulunga nei I ia vaitaimi. Ina ia aua nei I whananau. Ono whai e lolo le vaenga lea. E fosi ina ia ta o oto. Ia wawaile le matau tia o le mele. Ia le mele e o mai lava I nei vaitaimi. Ia o lea lava e ali mai a tu manga whapaupau ia ma mea ivo ia o le ta o oto tane e le tūlanga o le fia vea matamaitai. Tūlanga me whapena. Na ue mālam e le tau wha mālam tunga le vaenga na. Au I tonu ale o le whaiupu lea. Te no me lusu ma tolu whai momo e whaata tau tonu I tua ingata ngate ia o eunuka. Na. Ale visiri la. Ai se ana wha sa ai o na o I tonu. O whaapopitonga po whaatsinga po o tāpo inga tangata Israelu, to inga tangata to inga eunuka lona lua lena o taua, eunuka ua fosi. To inga ele o se loto o nai tangata ia. Tangata ua fosi, ona o le lato mtafa yoi, e no nofo I tonu o le palace po o le mauto al tupu, e whaia lato ngā luenga ia. E eini whaatete inga se umana watula ile mai tonu lo tuspa ia. Ai se a whaasai, ona ua tā o oto o lātou I tūtane, po wa vese ina o lātou I tūtane. Ua manua po ua sele ina,
se seleina le tutino ia mamalingi le toto. O foi la Israelo mantua i le tata le mo le malingi le toto. Mai le tino le tangata. Me la lea la iona pen pe foi le e mtua le fa tanga ina lava tu inga tangata fa pea. Ai o e unuka ia tolu fa mtala ina e fa folele pe ona fa fonga mai ta ua Yesu. Si le fie le Yesu langa o mai vai temo Yesu. O lo iai to inga e unuka ia. Lo inga le unuka mo mua tangata e netu e fa nau mai ala to e le fie faini ala to fa nau e le fie nonofu ini fa fini ai fie nofu fu ala to lo inga e netu fa nau mai e fa pena. O le vaenga lon tolu e unuka lon tolu tangata la nga e le matele le tu le tino o le tu fa le nga me tau e unuka fa le nga ai sa fa mai o fa e unuka ina i la tu lava mo le malo lo winga e unuka fa pena o tangata ua loto lava i la tu e le feini o la tu te tolua e le feini o la tu va ai tu watu o la tu wola e fai ele fina ngalo le tua ai va ia Paulo le apostolo Paulo o fa te inga le leia na me te o le unuka ua tu ina atu o ia tangata fa mai Paulo amu fai le ava ai sili a te ole no fufua sa langa o la effective la nga lue Paulo e sili atu le ai o sona ainga so sona sanava langa o la fia Paulo ave umalo na ola malo na taimi e fai ele fina ngalo le tua e se ala le ngona Paulo ia e le fa pe la tutusa ma ngona istangata me nga fa mai Yesu ila uli ia le fisili ile manatu la uli ia e si le lale ne no fofua e wor ko fa ia va si pe fa le finka nga o le menga tu fa mai Yesu le ai o le me le no fofua a mai lo Yesu le unuka e le fa pe na uma e le tutusa uma tangata uma e ma fa isi tangata ona no fofua ai le ma fa isi tangata ona no fofua o le mea la e pio tatu wawa il tu la fono i mengi o nai e unuka. E mese nai e unuka i o wha sao na o tu tonu o na ua. I tonu o wha singa ma wha la putonga ma tapo inga. E o mai ili sei e lima sfurma leono. Ili teimi o valo ia ili misia o le wha o lololangi. O valo ia i sei ina. Le tūlanga e o ia ile alofa tu noa o le tua. E o lava i e unuka po tangata ua fosi wha pea against the will wa fosi la tau i lo la tau ta oto mo fai tulanga me fa pe mo fa sa you know i tonu malu ta po i mo fa tsinga fa bai lo Isaia a fio mai le fa ola Yesu ke riso a fio mai misia so se tangata e talia e Yesu i lona lo fa tu no le la ufa e fai tau atunga le limas fulu maleono Isaia limas fulu maleono limas fulu ma le ono le Isaia. A lona fai upu e tolu ma le lima. Limas fulu ma le ono fai upu e tolu. Fa mai. Aua fo ine i fai ane le tangata ese. Ai fai tau mai lunga. O le vahalo ia ina o le. Fo lele o le tūlanga o le. O le fio mai o Yesu. Nai fa mai o lo fa peona fei talai mai o Iova. I o tau tau sia le fa mistonga ma o tau fai ele ami o tonu. Wa lata o na o mai o le faa o le tanga. Ma le faa linga o le ami o tonu mai ate o ia mai ate au. Ngai tau tala le teimi o le asauni ia ne nu o sautai e a fo i. E o le tawhianga i Papelonia. A lo upunga i seia lo tau tala le teimi e tue lua tue le tua e tue la vea i ma matu le whao le tanga e whao leina ai tangata o mai tue fo i mali tawhianga le luinga. God will come and save them again from Babylon. Le luinga o le ata o le whao le tanga e o mai. A le valo ia e fo i mali o mai i Yesu. E a mai ia le ola ma le manuia ma mai le tangata angasala a ngai tu tonu e na ia maua e ia le manuia pe a whai e salamo. O ma le whai upo e tolu wha mai a. Au a fo i le whai ane le tangata ese ua le whaatasi mai ia Iova. E whapea mai, ua matua whaatea ese ina ua Iova i lona nu. Au a le whai ane fo i le au nuka whaauta o au o le la au popo po le tangata utu la fo ina le winga le upu na la au popo. Awa o lo fa pe ona feta lai mai awa o lo fa pe ona feta lai mai o Iova i e unuka o e tausi i o sapati luinga i e unuka o lai e a fo i e a miole lei e ma te tau le tua a ua fosi la tou i tu langa o be o no fa mantalaina fa mai malato mana na i mea o te loto i ai
Malatu tau fi mau I lau whengainga. O te avatu ia te ilatu lava I lo fale ma to tonu o upaha. O le whae longa ma le ingoe sili ona le lei ia ta li I mawawhine. Fa mai le ia I se. O le mea whai I ele matai po le tupu I lo na ta li I po lo na whine. Fa pena fo ina whai ia te utou ia wha sa. O no o te tonu I wha lapu. Fa mai, o te avatu ia te ia le ingoe wha vavau e le ave e seina lava. O tangata ese foi o e whatasi mai ia Iova. E o e au auna ia te ia, ma lofa I le swafo Iova. E whai mana au auna. O I lato uma o e tausi le sapati, a e le soli ai malatu tau fi mau I lau whengainga. Le tau tale tangata na whatea, whasa, no I tono whapopitonga. A le tau mai e I le tau o le tu la fono le tua. O le tausi o le sapati, ma le ustai I le polo inga po le tu la fono le tua. Fa mai a fai e a miotonu, ma faia e le eunuka po so stangata, ua whaate aina po stangata. Let's say, po stangata wa le pela I stangata e whasa, po stangata a mioleanga, po stangata e whasa tono community. A fai la tu te mata tau le tua, ma tausi le tu la fono. O te whaatanga ina. Pe ia le treatinga ma le whainga o la tau. O le whainga o le awhawhini ma le atalii. O le e ona le mauta. E se la le tāua. Pe la nau tāua le. Ia toi ngā tangata ia e mana. Ia fo le. Ma mlama I tūlanga le wa. Toi ngā e unuka pela le unuka mua mua. Ia sa whana nau mai lava I la tō e unuka. Whaia le tua. Nuinga whaia le tua. Whaia le tua I la tō ia whapena. Awa tātou te ula iai. Awa tātou te whaitio iai. E a lofa le tua ia I la tau. E leini la ngona e mana o e whaise a wā. O lona winga e leise mana o e maua se whanau. So these males were natural eunuchs born with a birth or physical defect. E ola mai la tau ia o iai le tūlanga leo la ngona lea. E le mana o ala tau i es tūlanga whapea. O le tua inga e nukalo na lua o e ua whamalosia. E ola tau matai ina i e tā oto. Ia aua ine I wha lave I le lato ngā luenga au auna, e wa ai le o loa, e wa ai I a tau mafa, e wa ai mea wha pēnā, I tonu o le mauta o le tupu. E whai e wha pēna I a tu ato lato o langa wha maoni ai, e whai o lato ngā luenga I tonu o le mauta o le tupu. O nei tua I ngā e unuka, ia e wha saina, ona whaatasi mata atu I meolo whaapoto ai a Israelu mai seo whai ngā tāpua inga peo nei e teo te nome leana o whai tawina. Ma le unuka lon tolula. O le unuka ua tui nātu I lātou mō le tua. Ia isi tangata isi tua I ngā e unuka ua filifili lātou e le whae poipo I o langa ato ai tu I nātu ato I lātou e au nai I le tua. Peo la apostolo Paulo leana u tā ua. Nai whaamtala e Paulo le mua konito e fitu. Tau pule na foi tau ina to nei foi po fitu e o le valu tu langa foi am foi na no fofua foi le mfai ni te o mu lo loto le mana na alu e foi lo to lua lo ingo I tu inga e nuka I e pe la apostolo Paulo e nuka e fa le ngangas not so much of the physical side but spiritual side e unuka ia ua na o le ingo, na o spenga se ingo e whae no inga, pe o se taito o tangata o le unuka, ai maua lunga te leo lātou tūlanga, ma le maa losi o le mana po le pule o lo lātou umia maile atua. O tūlanga ua whaelele ua lata atuai I o lātou matai, e pe o tupu ma pule I le tele o mei tutono o le mauta o le tupu, pe o Paulo, lona lata I ake riso Iesu lona matai. O ia le manatu ai e whaisona a inga e whaisona tolu. O ni ngā lole, te leo tara fo tu spa iolo a diali mai e li tāu o meni o whaelele o to whinga whae unuka I tonu o mauta tupu. A tato mawa whau ia tāni elu saka laka me saka o mapiteniko. Na ia le mata upu e mua lonu whai upu e vana. Leana, whaeto I lātou I le ta e unuka. Ea fo I matuti le ai lava I ni mea ai. Ia. Ai o atu le whai upu e ini me ai fo ie ni me ai ele tupu ia po me ai le anga ila to langa o le la to tu la fono fo le o mai Israel la ora ila to le la to tu la fono pe na sana na ai o tu la le fai upu es fulu malvalu fai po su malvalu mta momo fai mai fai po su malvalu o
ua mawai fo i aso na whai atu ai le tupu e au mai ai i lātou. O na au mai ai lea o i lātou, e lea lii e pule e unuka i lumo ne pkanesa. Ia, o tau talatala atu e le tupu mai lātou. Ia, a ua le maua se tasi o i lātou e tusa mata nielu, ma anania, i le malo losi o tino le ulia i no mawai aso na le ai ai. Luinga lai fit kama ia. Aia wawai ai. A whai o le whamai wa saul te o nuka, whelonga i malauri e pi fōlinga mai. O tō whinga ia na iei tā nielu, tai pio ni fōlinga, ni fō ileleo ni tiute po ni tūlanga wha e o nuka. Ai elo lātou te tai. Ai na lātou te ina ia tūlanga o mea i o mea ai, ma mea whapena. Ai ai. A o i lātou e pio ni tangata o ni e unuka ia o tu ina atu i lātou i le atua mo le fina ngano le atua. E le whapela, ho le o whaamatala mai o ni unuka e taipei o unuka ia e whaasai tu tonu o whaapopitonga. A o unuka o tangata ua tu ina atu i lātou mo le fina ngano le atua. Lea la tātou te wawa ai e le tūlanga o mena o iei le malo losi ma le matau tia o tangata ia, ma tūlanga na si tia iai. Tā nielu na o ia le tūlanga masalo po le lona tolu mai i lunga ia Nebukadnesa i le maua lunga na o iai tonu le malo. Wapena fo isi tamai o sakalaka me sako maapiteniko, tangata ua ofo atu o latu o langa mo le atua. Le tusi e seta, olo iei se unuka i le mata au pue whāwha i pue lima i le e seta. Se unuka e ngo ia hatano, si unuka le sa whēluai, o le unuka e seta sa iai. Ai na tuli atu ia Maritikai, sawanga ia e seta, tau atu, alu si unuka ringa, o le tangata e whai ma au auna i se tangata maua lunga, peo e seta lango e seta le o masiofo, nuluinga. O ni tiute maululunga, o ni tiute tahaua, o ni tiute alo ia, o ni tiute tofinga e whapena o na whaatuatuaina, tu uma i ele whaatuatuaina e le tupu i mea la tu te whaia, mea ai whaatuatuaina e le tupu tangata la tu te whaia la tu mea ai. O le oloa, tu i ele trust atoa. Ai peila o le nuka lea na matu, le whaatu matu talanoa i le wha, po lima wale taluai. O le nuka na sau mai Ethiopia, po Ethiopia. Na tuli mai e le queen po o le masiofo. E alu e tāpuai i Jerusalema. O lona winga o se unuka le lei, o se unuka o se tangata le lei, po se tangata whaatuatua i le atua, na whaatanga o na alu a ngai o le malu. E tāpuai ai aisa, e le whapetu tusa umatua i ngā e unuka. Le tāputal no le unuka o le nofofua, pe mawhai o na nofofua le tangata, le mawhai, ia o na whaila ia lea o so na ainga. O le whai upo sfulma le tolu o sfulma le lima. O tala noa Iesu i le mea tau kids po tamaiti, i children. Na e tau o mai tamaiti ia ai, vavaho e la wali e au so o Iesu. Ma o taimi ia sa masani o na whae e i tangata i uteia. I o lato lima e wha manui ai i a tangata e whae e atu e o lato lima ma watu wha amnianga ma te talo ai mo i lato. Lela nau mai e to telo matua i le aso. Ma la to whanau ia Iesu, se i whae e li mo Iesu, se i wha manui ai. A sa manatu lau apostolo. O Iesu o lo pisi tele le aiso na teimi e whai ai ia ia mea. Sa la to manatu foi o Iesu o stanga te tā ua tele. I le se tau na au mai e inta maiti, i le manatu leo lau li e pēr whai tau i le mta whai pasu tolu o suma le lima. Aina ngalo i lau li i e lau so, lau apostolo, le whetalainga Iesu i le Mateo sfulu valu, tau po sfulu valu efta au matu nei a nen te atu, sfulu iwa leo tatu e winga le maa lo le atua. O lo sa unua Iesu e wha tau tamaiti e wha pēle, whai upo tolu. A le li ua o tō maa vea pe un tamaiti, tau te le sao i le maa lo le langi. E oni ngalo e lofa Iesu i tamaiti. Jesus loves kids. E matua i wha pitoa le teimi o Iesu mo tamaiti. Na upenga umalonga o kengi e Iesu le uli ia, sau ma le kulia ka miki a Iesu, ta si e Iesu, ma latu ta alo, ma wha manuia atu i a Iesu. Ia, talo nae wha ngata i nā, ia e tato me ia tu loa i le mata upo e lusa fulu. O le matau e lusa fulu, lo na whai mumue o sfuma le ono, o lo i ai ia se whata oto, o le matai malana au whenga luenga. A i se whaupunga whapea tātou te whatau ina lim taupu, e whea le atua i mea oma.
e fea le atua, pe tonu fo i le atua. E tonu le atua i mea uma. Mtau pe lus furu le utato iai. A tau te fesili, e fea ea le atua i le nei whata oto. E se fesili, e tonu ea le atua mana whainga. Pa mai ia le whaamtala ino le whata oto. Awa e tusa le malo le langi ma le tasi matai nā la usu atu. E tau tala manisi e whainga luenga lon tō vini. E tau i atu. O tau tala maia le au whainga luenga i aso. Tau tala o ia mai e whainga luenga o le aso ma le tēnari. Lo inga o le tongi o le aso atoa o le tēnari. O na wina atu le e ia o ila tō ilana tō vini. O le itu aso fo i e tolu ia po le iwa le tai au. Tau ria o le ono lena a mata ili vaenga mo mua. Lena whai le tala ile vaenga le umatu. A wo o la ile tolu po le iwa le tai au. O na lua e lo ia. O na ilo atu lea. O ye isi o lo tutu ile malai e le ngā luenga. On whai atu le o ye ate la tō. Ina o e tu ia o tolu tō vini au te avatu ia tu tō e tusa ma tusa e tusa. O na la tu o atu ai lea. Ia wo o foi la le tu la e ono le tu la iva. Ia whape foi on fai. Ia, mo le whaapupu ina langa e whesira o miole. A le utatu msalo e mana malama ili tala mo le whaata oto. E whaatau le tangata whai whaatu anga malana tonga vine. Ia mana au na whainga luenga. O se mali lienga, it's an agreement for their wages po latu tongi. O le li pule, o tangata whainga luenga, e tu sa latu tongi. Mali lia, tasi le aso, tasi le tenari. O se tongi e tala whea ngai, ia foi vai teipi, Na ie la le mali lia leile vaanga le na amate leono wa o ia vai teimi amate leono, tele na amate leono, ia ngā luenga ai uma leono le fiafi. Le luenga isfuru lua i tu la. Ai pite iane, le wa amate le vaanga leono. Ai mana o mia Yesu, ia sisi au whai ngā luenga, ai sa vai atu lai tutu le si au vaanga le maketi e lengi me whai laika ka ai, vala au Yesu, la al men tupu, tutuli e Yesu e o ele whatoanga, ele iwa, so e sau se furu lua, sau le tolu le fiafi, ia malesifi mulmuli, o le lima e amatai, ia ai ma nava whaatesi malava le au whai ngā luenga, e le tūlae ono le fiafi. O le whai upu le valu, ina ua tā le ono le fiafi. Ia whai atuloa, ia le pule le whatoanga i le, salopo le fōmengi lo whatua, it's pay time. A watu loa tu tongi o lau whainga luenga, wo le teimi o le tongi. Ia sa mata mai tu tongi, le whainga o tu tongi, ia mai le tangata na haea, muli lava li tasi tu la, le li lenga amata le lima. Mga isa winga le lima, winga ngā kasi li tu la ngā whainga luenga. O lana winga. O le la tu tu le uli ia ngā amata le vaveao, i le ono, i le taeo, mata, i le wha solo mai ngā mua o le autuai, na amata. Ma maua la tu tongi. Mata mai li tasi li tula, tasi li tenari, mata mai li tolu tula, tasi li tenari, ono tula, tasi li tenari, iwa tula, tasi li tenari. O mai lau li ia li sifuru lua tula ngā mata le ono, tasi fo li tenari, tutu sa uma. Masalona manatu le au li ia na bave mata le ono. O mai le wala au o tatu tongi, salona a fua kako kongi, i te nari i tū la. E le rope monka ko te nari te suru lua pe a fua le mele o vai e tue. E vai e tunga lau lia. Oka. Le aila. E whai asi le fea o le mea. E le fea. Aisa. Ona o le tutusa o la tututongi ma lau lia nga taitasi i tū la. Amata le ase va ainga sa i loi fōlinga. O lau lia na amata le tae au po. Sa ro sa e le ita. Sa ele to mumu, sa ele whaali, sa ele le whai tio. E a whaitau le whai upo se fulu. E a pē fōlinga mai. O ali ai le fia. Why? Because they set their own expectation. O la ua tuu o la tō mai o whaule mea la tō te tonu te tau ona iai. And they should get what they deserve. Pa pēr la tō, kau i leile mea mako ke maua. Kusa ma lau li ia, kai kasi kula e o mai, kusa mako kongi. Ina ua maua la tu tongi, sa wha pea o la tu manatu, e le fitaui le nei mea. Well, this is not fair, man, e le fair me nei. Ia, ma le mea moni lava usam tu whawhine, a tonu e le lei le tu langa wha whai pisinisi. Ai me se lava lau whinga luenga, na wawe a mata.
Ai o le tala le nei. O lo au mai ai i le nei whaata oto se tūlanga maua lunga o le alofa tū no le tua i so o se tangata. Ma o le tala whaata oto o le whangongo i Jesu. Anai a maise fe au loloto o lava i le meta o le alofa whaasafua o le tua i so o se tangata anga sala. Ma o le me moni lava usum tua whawhini ta mamatina. O le alofa tū no le tua. O se mea e le fea pe atua i sisi whaupunga. The grace of God is not fair. Ai sea, a tātou mawhau iai, e ese tangata ma le a whai o lātou, a mi o leanga ma lātou ang sala. O isi na whale pui pui solo atoa leo langa atoa, i le matau tio mea sa lātou whaia. Ia o isi na i pepelo la iti, mga i whaanunumi la iti, tau mui mui la iti. Ai le i whea ai i le atua, ele i pefori mai o le whea ai le atua i nā. Tai a watu i so se tangata e tusa lava po le a, e mafia fia o le angasala al tangata. Ia po le laiti fo i o au angasala. Ai tasi lava le tau i na sao nia e le atua i lona lofa tu no le, o le ola e whavavau, e maua e tangata uma. That's not fair, actually. Ele se pe ele fōringa mai ele whitau ile nā mea pa tātou mā whau iai. Ia, a wawai e ile tūlanga o le talama le mele o whai atu mulmuli. Pe fōringa mai o exchange wa, the other way around. O le tala lena whamatala mai, wa whaano noa le tangata sa tele ana i tūla. Ai fia le tangata e lai titi ana i tūla. Langa le ututusa la tu tongi. Ai fuafua langa ili tu langa meo lenga sala ma le langi ang sala ma le lofo le atua. Le ale melo iai. Wa sili atu le fia o le tangata na maa fia ma tele anang sala. Ina ua wha maanga loina. Pe a fua ili tangata ele tele ni anang sala. Ai tu tusa le lei ma le alofo le tua wa faa ma ngalo ai. Ia, na iei le luka mta upo e fitu na fai upo e fatasi o lava le faa onu, na iei le tala fo ilea ili faa, lesi fata oto mai iei se faa mauninga ma se faa mautuina o le mele o fai tua ili fia no mo le tangata e tele ma tele na wama ma fia na angsala a wa faa ma ngalo ina le tua. Na iei le tala o tangata e to o lua sano no tupe mai ala te nari mai le matai po le tangata maumea, mai le tala. E lima se lau te nari na i ta alafuai, pena no mai ai mai le tangata e ona mea, i alisi ali. E lima se fulu te nari. Te ria fo le fata oto le ngalang fa mtala Yesu, o le visili fo e pe telu. Pe fa fia o na fa mangalo atu ili. Il tangata wanga le mai. Fa ilo Yesu le fata oto lea, o le tangata o tangata na no tupe tolua, ke le lai kala folis, lima se lau te nari, ala, pe 4 milionga US, pe a whali utupe, ma le tangata ngā le lima se furu te nari. Ua le aini ala tupe, whamaili whai upu nei, ua le aini ala tupe toi avatu, e tu tongi ai, e tupe na la noa. Ona whamaile, ona wha ma ngalo ai lea le matai. Ona whisiri leo Yesu ona so. O ai la o le toa lua lea, sa sili lo na lofa i le e ona mea, po le matai. Ia so mai lo foi leo pe telu, ia malau so. Ia masaloa ai o le na tele lana i talaf. Apena umalava le mea lea o tau fai etu ai. O le tangata e mawhifia ma te le, po ai le pāngu tāwha mai, ko fienga ka ngang fasiotia, ma solo a toa ma, ele fai pui, a sau i tua ai salamo. Po le afo ili tele o ni awang salama ni me leanga na e whaia malo faa fita huli sa iei e le ngato tono o tola ala whanga i Samoa ma tele o mea sa e whaia malo faa misa ma le mea sa iei ai a e salamo e tu tusa le leia le ola e wha vavau e avatu e le tua i ate oe ma le ola e wha vavau e ave e le tua e le tangata e le tele ni ana ang sala ai oti ai alu le ola e wha vavau e tasia le ola e wha vavau e le lua, e tasia. Tatu lo le leila o le alofa tu no le tu, e pe fōlinga mai. E le fea il tato
mafau ia. Yes, o le grace o le atua e le fea. E le fea lea pe a tātou mafau ia. E le tāla fea ngai, something that we do not deserve it. O le alofa tu no le atua. E le o se mea e te tau no tātou mawaina. A le ua foa i mai e le atua. Fai mo i tātou le alofa tu no le atua. A su e se i tu se pāti e kaunga whapea e le fea lo na alofa tu no. O le atua. Aisea, le ai mas tātou men whaia. We did nothing. Pau ale mea tātou no o tātou mau aile manuia ma le wha o le tanga ma le o le wha vau a mai e le atua. O le wha tua tua ia ke riso Yesu e taua mi o tonu i nai tātou. Nei amas tātou ngā luenga. Mai le feso e lua whai poe fia, walu ma leiva. E le o se ngā luenga i ne imita se tangata. O whaali mai le alofa tu no le tua ia i tātou. E le o se ngā luenga tātou. O le alofa tu no le tua. So yes, it's not fair. Ai ua fair i le tua me oma. Ona o lona alofa ia i tātou. I le lase mea la tātou fetu mui e pule a le tua ianga mea. Pule a le tua iana tupe. Pule le tua i langa o lai whawavau. Awa o le langi e le o se langi e kau ainga ma le mako ainga. O le langi e le tua. It's God's heaven. It's up to him. E pule ia po ai ave ai. Pule ia i lana whaasoa e whaasoa ai. Tanga ia le whai po suma le lima. Whamai hea le whai po suma le lima. Don't I have the right to do what I want with what is mine? Are you jealous because I'm generous? Whamai le tua. E le pule e au i mea e ou ia te au. E mea o au mea. E pule au i au mea. Pe ua e loto tinga ea ina ua o wanga le leitele atu ia te oe. Tua i wha manuia mai le tua. Ia i tātou le ola leo tātou mo le ola e whawavau. Ma le te le oisi anu whaamniang aisea. Ona o le alofa tu noa o le atua e ala ia ke riso Yesu. Leo o tātou ai. E feso e lua leno fai te wina nei. Amen. For you are safe, for mai wa whao leina o tau le alofa tu noa le atua. I le wha tua. Through faith. And this is not from yourself. E le o se mea na mai ati o tau, postou ngā luenga. It is God's gift. Whai po iwa nei whamai. Not from works, e whamai le o ngā luenga. So that no one can boast. Whamai na iawane i mita sesi. Minga ele o stato mea. O le mea le atua. Pule ai le atua. Amen. Mai le Yesu whai po suma le ono. Awa o le muli e avea o ia mamua. A o le na mua e avea o ia mamuli. Pule ale tu. A whai wha maori le tangata na muli mai. A mata le teimi muli. E maua e ia le manuia. A ale tangata na mua i kongo le kālesia. Ngā le mita ia o le levanga i kongo le kālesia. A makua le wha maongia. E une ngalo i fu istangata wa avea mapoutu tono le kālesia. Aka le ngā lulue ma le wha maoni ma le lango le au na le tu isa o la tau na mua malai o la tau e 5 tau matau e tapa i ele whai whiau isa lengo la tau e whai mawa ainga le lei na mua a isi tangata wa lewa i tu tonu e kālesi anga paua ngā le mea lai mi kai o mai lava ke mingi ngā le mua kau le leia e lole whai o se mea e ngā ka whakasau kon loku mai e o koa ngā whakakoa mai ma kongi nga mua. O le me fai le mua. Pe ale fa maoni. Pe ale fa maoni e fai tau langa, fai se fuluai, fa maoni e lango le fai au. A wori te e le fai au. La le mea o le a fai le mua, pe a fai e le o tū le tū langa e se tau le tū a iso mtua whawhine. E se le mani o onga. A le fionga pa i a le tua. Amen. Ia, sau le fai pa sulfitu, suluiva fai atu e sui on so. Guys, o leo le atu i nātu le atali o le tangata. Leo fua koe won, sa leo won wha lupa le wha tōru e le Yesu o no so. Wa lata mai lo teimi. Tu atua ia au le atali o le tangata i le au whaita au langa ma le au tusi upu la tau te whaasala i a te e leoti. Na ia i nā oka. Sa ule whaipu e lus fulu. A o Yesu le loto ma walalo. Ia. Sa ule tina o lauli i o
ia kopo ma Ioane, whanai whamai usauli tina o whamau tina o atali o septei, o ngai whapunga whamai o sau ia Iesu, ia whai ai winga I lana whanau. Ia ai whaitu Iesu, se le ai, e leo se mena e taun tātou pisi al teimi nei o su engo tūlanga le malo le tua, o me taun whai tātou, o e tā lai le malo le tua, e ursu e tūlanga le malo le tua. Position is not our priority, but witnessing and taking the gospel of Jesus to the world. That's our priority. Ole, me ngai wha mua. Mai leo Iesu I ngai se waipunga. Ole me ngā lau tamai whai. Au. Pa wala neo lau meu whauti atu tau. Ia o tau o e tā lai whai lau whina ngalo. Al mena le drop o le visi I mawo whau lau so. Ia o la lawe alu lo la tau mawo whau. Le melin whatu Iesu. E se aso e o mai le lumnai tātou tēnā nofo whātasi ai no fōa sfulu ma le lua ma whamasino e o inana ve visi I mawo whau lau lia whape wika whio la e whai sfulu lua no fōa o I rala nofo no fōa e pito I a Iesu. O ngala le whale tonu wale mea. Wo suel ngofo ai ele mau ki ngopo pe alu I ai. Wo suel ngu mero ngofo I lola whavau ele mau ki ngoa ola ke mingi pe alu I ai ngai lola whavau pe le ai ia mau ti noa mo mua te alu I ai. Ia na pule leo le tua po fele me whanofo I oi. Whanofo I maa pe a whaita te sawhanga atu le manuia. Ia le whai unga le mta aupunga e me lusu mariva o tosu mal whawa me o Iesu I Eriko. Wea muli atu le moto o tangata o telen whai e Iesu nisi o wavenga mga luenga. Alofa I tangata le moto o tangata na muli atu I a te ia. Ato se e atu la ia le mta aupu e luas fulu mal tasi. Asini. O ti atu a Iesu a ngai tonu o Yerusalema. Mta aupu e luas mal tasi whata ua ile malanga whatupu a Iesu. Wa luatu a Iesu tonu o Yerusalema. Whamai. Wala talata I lato o Yerusalema. Wa o I peke whake I le maunga o live. Au ina atu le Iesu ono so e tō lua whape atu I a lua atu. Ile ai lumanai o lua o na ilo atu lea o lua le asini o noa o lana tama foi ia o whaatasi maia. Ia, ole mele uti fia watu I whamanatu o ti atoe. Nalu ese tu a Iesu mai tu tonu I uteia. Ele isau matoe nofo mau tu tonu o lona ainga malona nuu tu tonu I uteia. Po tu tonu o Nasareta. I to tonu o le tolu tau sanga. Tolu tau sanga le na luese tua Iesu ina ua umana baptiso ma luatu whaile ngā luenga na whai whafu atu o Iuteia. Na nofo au mausolo a Iesu I na e whailo na whina ngalo. I nuu ia e pule e Roma ma nuu ia e fo e. Nuu ese po tu atu o aio Yerusalema. Ma aio Iuteia ma Israel. A lela ua toe a ngai, a matana ngai mai Iesu o ilo Iesu o ilo na teimi. O le foi mai na lo Iesu, le na muli mai ma le moto tangata. Le iei I le mea lea, ua o mai Iesu le maunga olive, I le meta o pete whake. Ia awina lo Iesu, ia on so o mai le asini, tātou malama le tala. O asini e whao ngai tupu e ti ai, pe au o ni whaatasinga po ni me te tele, me taua mai lava I teimi o tā vita se I o mai teimi o Solomona. Sa whao ngā meo asini e ai ngā tupu. O se whailonga mo ai ngā tupu, ia menge o asini. O Solofonue ti ai toa le taua. Au asini sa whao ngā tupu, ia mo whainga malanga file mu ma le tāua. Whailonga mai ai ina ua ti e mai Iesu I le asini I le aso. Na fio mai o ia o le Mesia mo tangata Israelu. O le amataina o na ia whatuina lona ma lo file mu I le lalolangi. O nisi mea tāua le asini uso mtua whawhine pe o na tau ave le asini avenga o tangata. Avenga tangata. Sa whapena foi o na fio mai Iesu na te tau aveina a tātou avenga. O a tātou o ngā salama mafa. E peifo lao na tau aveina ele asini ia tangata e ti ai tangata. Sapa whapena fo na fio mai Iesu na te au maia pe whati e mai tangata pe au maia tangata ngā sala e ave I lona tamā.
ina ia toe whaia se le lenga, pe ona whai maile Roma e lima, ona whai mombua. Whātua tua e, a pe nao na ta ua me tunina i da tau ia ki riso Yesu. O ia whoiwa, na whaia le lenga i le vau i da tau ma le atua po le tama. Ringang sau Yesu, te la sini na te loa, o ia na te, o da tau, tangata. E te tau ona, au maia i tātou i le atua. Ona o le tātou polonga sa tātou iei le māleia talu mai a tamu ma eva. Leo, le matei o lona matau po lusu ma le tasi o whaatulanga ina ese pol kalame Yesu i le tāhua tele o le aso lea. Nanga tāhua tele le aso lea ua. Whaatonu e Yesu e mai le asiri. Lena u whaita wina na taunu mai Yesu le ua mata nganga i mai Yesu sau le maunga olive i le tu sa Jerusalema o lo iai le maunga olive i le tua oi ma le maunga Moria Temple Mount. O i le na paka i whaatali e Yesu le meta o pete whake. Ia ma whapenao na tawina atu i lo ia mai ia le asini. Ma o maunga i e lua le maunga olive ma le maunga Moria. Pe e vai lua ina i le vanu o ki te ona. Fōlinga mai sa malo lo ma moi Yesu malana au malanga ia i nai petania i le fale o la salo ma ona tua whawhine o Maria ma Marita pe a ma le lua maila le mamao ma Jerusalem. Ale la ua o mai Yesu i peke whake le winga o le upu peke whake o le fale o le mati, the house of figs. O i tonu lava lean awina ai e Yesu ona so o e au mai ia le asini e ti atuai. Au i tonu ai le mele ta o pete whake na iloa ai e Yesu i lana fo'i mai to tonu alva yaso lea. A leo mai e toi fo'i mai peta ania e oa nga i Jerusalem mai le manu. A iloa ai Yesu le mati ua le se fua. Le ni fua le na fetu o Yesu. I tonu ai le mele o le me whaiele. Lengai ia mo meo o tonga mati tele i lungo la awole tele. Ia ai peita iane. Na oso mai Yesu i le mati e tu ese lava i le ala ua fia tau mafa. Ai ua le aise fua i le afo i le la aulea. Fai lua. Na ofo le motu o tangata i wawenga na whai Yesu le fai lua na e ta ua mai ai. Ma mafu ai o na mulmuli atu i al motu o tangata i ati. Ai safi na ngalu Yesu i nei, aua nei mulmuli mai tangata nei ona o wawenga. Ai mulmuli mai ona o le fia maua o le manuia. Fia maua atu le manuia mai ati. E ui la sa le ina unau Yesu e whaia ni ana sa uninga po ni ana wha popitonga se to tele i le tele o aso ana ngā luenga. Ai sa ese lava le aso le ana fuafuanga. Eri, te fo le ministry e Yesu i le mele na lotu, eri mga e whainga crusade, whainga sa uninga te tele, whainga wa venga ia, makuwalo lofi mai ei tangata leina mnao Yesu, e wha so solo na teimi mai e whaingo fio na sau mai le mea nga i le mea i awane i engi, ngi sa uninga te tele, e muli mai tangata e fia makamaka i wa venga, ai leo mai e sa ili moni le fia manuia ia te ia. Ai ese la le aso lea. O manao Yesu, ina ia ta pena le lei ia se solo, se polo se sio langa o le aso, fatu langa ina o le aso ta ua lea i perfetanga, perfecta o le whenga inga tuai. Paulo le aso ua whai ai e Yesu se mea ta o se organizing o se mea ta ua mo se aisa. Mua lava e lo mai i le ta ua ia Yesu le aso lea. Sa ia sa ilia mo mua se mea ka o se transportation le awala e whaanga ina e watu ai tonu Jerusalema. E fitau i le lei ma le perfetanga a saka ria le mata upo iwa alona whai upo iwa. Saunia ai se malanga whaatupu a Yesu e ulu fale atu ai o Yesu tonu Jerusalema. Whai upo e wha e lua ni vaenga sa fia tāpena ina Yesu i le aso lea momua. O le tāpena ina e tusa ma le mea tonu lava o le a tupu le aso lea. O le ale mea tonu. O ke nice mea uma. A maili transport. Le ngata i lea. Ia mautinoa e luatu le solo. O lai matala. Ia le whai to toa i sa sae. O le whai ngoa mai i le whai to toa i sa sae. O le whai to toa i ngā ngae. E le matau po tolu le tusi a Nehemia.
Lenga foi le fai to ngai u fale to Yesu tonu le fai to ngai fa sa ngai male mongo olive ngai le tu sai o le fai to ngai mana o mia mautinoa e matala ele taimi e luatu ai ele tupuinga o ke nai su ma me uma mo ye le motu o tangata o lai mo lau tu ma fa tali le motu o tangata paulo sa so fa tu Yesu le la mo a ia follow ma muli a to fie muli mai le solo le la alu langa o le aso le nei o le aso e taua. O le melo na lua na o ke nai Jesu, o le teimi tonu lea, e wha tau nu uina ai le valo anga Sakaria iwa lo no whai upo iwa. Sa valo ia ai le fio mai o le Mesia o tangata Israel e ti atu o ia i le asini. No tango e whaitau atu langa e taua telele le a foi le tusi le a Sakaria o lo ta ua mai ai ia le vaenga le whamai. O oe foi ona o le toto lau whengainga. Wa o tui nā tuai o tau ua noa e o ese i le lua e le o iai se vai. Whai upo iwa. Ia e matua fia o oe le tama whiwhine siona, ia alanga fia oe le tama whiwhine i Jerusalema whaauta o le alu atu lo tupu ia te oe. O ia o le ami o tonu ma le whaola, e anga malu o ia. E o loo tie o ia i le asini, o le tamai asini foi. O le valo angale, wa lewa nu whaatali i tangata Israel. Wa lewa nu whaatali po le ale aso e sauai e se tangata e tie mai le asini. A e sau e uru atu le whaitu toa lea i se sae. E sau e tupuro se me whapea. Na i lolo le tangata Israel. Oi, o le matu perfecta le na valo ia mai o Sakaria. O ia i loa ai o saulu matu Mesia. Ne aso tonu lava lea. Mele o ke naisa Yesu mea oma. O le a amata mailana ti enga mai pete whake. I le maunga olive ma luatu ai tonu i Jerusalema. Mate uri fo o taimi o Solomona. Sa faa tawa ina ai e tangata i uta. Ia le asini. O se manu e faa pitoa mo ai ngā tupu. O le teutel nome mta po sfufitu fai upo suman faa. E o lusfulu. O le iu whapea. O tau fia foi mo o tau se tupu. Awane i faa teleina mo o tau ni solo fanua. Lo inga i teimi luma atu o Solomona. Sa whaata waina tā vita, ia maritele o tupu se vanga nai saulu na sau foi whaianga solo fanua ma ang kariota me wapena. A o tā vita, sa o stai tā vita, i le tū la fono le teo tele nomes fufitu. Sa avea saulu ma tupu sa ia whaatele solo fanua ma ti ai, ia saulo. Ai na avea loa tā vita ma tupu, sa ia whaanga ina asini e ti ai. Ai toi o mai a Solomona la tele o tā vita. Wa sili atu le wha maulunga o Solomona, wa ia whaia mo meo kariota, e toso i solfanua, e ti ai Solomona. Ai wa le pei o le mena whaia e tā vita, o lona tama, e alu i le asini, e ustai tā vita, e li tū la fono. E lua ni mea tā ona whai loa, i le aso le ti atu i Jesu, i le asini usam tu whawhini, i tono i Jerusalem, momua. O le asini o se mea whai loa, i le ustai, o tā vita i le atua i ona taimi. Ma o le Mesia o le asau, e sau lea mai le leina o le ainga o tā vita. Sa finangalo Yesu ina ia whaalau i loa atu i le aso, ia lona whaasino manga, his identity, o ia o le atalii o tā vita. O lona filifili o le asini sa whailoa ai po o ai o ia. Ai sa whailoa ai fo i le aso lea po o ai tonu lava lona tūlanga tupu. Le asini o se manu e avenga, o se manu e whaia ngā luenga au auna, na whai loa mai ai o Yesu o ia o se tupu loto maua lalo. O Yesu o le tupu, ai o se tupu e ese mai tupu o laulangi, e ese foi le whainga o lana pulenga i lona malo. O lona malo ele o se malo e mauani, ngi militeli, ngi pomu, mangi tangitau, mangi me whapena. E leise paua whaale laulangi, a o lona malo e whaale nganga. O som tua whawhine. Ia, te lola whaangata mai e ia, na tata noa tu pia pia whai e leis tātou walau. Ai la tala atu tātou leina, ia, e te walau mai ai, pia whai e te fia walau mai ne fiafi, mai fwoi so whina ngalo, e tātou mta upu. Ia, lau tata noa tu pia, tātou numero, tolu fitu te sili mai tolu, walau mai ai, pia whai e te fia walau mai ne fiafi.
i le tātou tāupu. O inga la o se le tāu o le aso lea, o le aso e tele valo anga i tutonu. A me sea perfete e tolu o Danielu, ma Sakaria. Ma tele fa au isi perfete pe o Isaia. E ofo ia Danielu, o lo ia le Danielu e iva. Le valo i ina o le o mo le Mesia, le fo ina na fa tau nu i le tai au lea. Danielu e iva, o fai loa mai ai, le aso tonu e fai loa ai tangata Israel uma, lo la tau Mesia. Sa fai loa atu e le tua ia Danielu. Ia vai aso sa e ono se fulu ma le iva. Na ia le Danielu e iva o le fai upo e lusu ma le lima. Sa talanoma i Danielu e winga i vai aso sa e ono se fulu ma le iva. Ia po le fa se lau vansu fulu ma le tolu o tau sanga. Talu mai ia le whaatonunga a le tupu o Areta Seta, o le polo inga o le tupu o Persia, me tain Persia. O le polo inga ina ia toi foi Israelu, ia tangata Iudeia, e toi fausia lo latou a ai ma le malu malu. Aina amata mai le aso sfulu ma le wha mati, i le tausanga e wha lima PC, ia le valo anga lea. Ai atoa le leila vai le aso lea na whaatau ina Yesu, ne na mai le azini. Atoa le leia i lava ina, tausanga i e wha se lau valu se fulu ma le tolu. Le aso e wha iloa ai le Mesia. Le aso ono a perila i le tausanga i tolu ti a toa le lei ai le valo anga lea a Danielu. Na o lo fai mai e ti atu fa mai e loa ai le Mesia ai tau te fasiotia se fai tau atu le Danielu lea. Ai fa te tele atu pesta to mal au le nei fiafi Danielu e iva. Lo ia lo valo ia e foi ia le sau le Mesia fai bo lusu ma le lima fa pea. Ia e lo foi ma e mana tunatu e afua mai i le o atu o le polo inga ia tu e faia ma ia atina ina Jerusalema. E o atu i le Mesia. E ia se si Mesia o Yesu Keriso o le Mesia. Fa mai o le ali e fitu vai Yesu sa. Ma vai Yesu sa e ono nga fulu ma le lua. Fa apu fatasi ia ua ono se fulu ma le iva. Fa talofa le tatu walau mua talofa. Talofa ati lau sunga poni. Talofa Antonina. Ia malo lava soifua. Malo lava ia oltina. Ia. Tau no mai ia. Whaafitai tele lava mole mata upumana ia nei fuitula le afiafi. Ia le li. Whaafitai mole whaamaramana mai na mai lea vaili. Whaata oto leo whai ngalu menga. Ia se i mai fui. Whai unga wai ni mata upu wa mara malamba whaafitai lava. Ia lea tuai. Ia na fionga wan. O mara malama lau whaamaramana ngai dea vai aso mane vai aso. E vili atu lava e lango i lau porkana. Tai, tuertina. Nei ati le whaamasaranga o le au whainga ruenga po i lea e mui. I te tongi ia, o le mea ia pule ane matai ia. Pule ale atu. Ia ana mea. Ai vi ia le atu ai mea o malama poni whaakai tele mo ne tau pumana ia. Ia manuia tele lava lau porkana me nei tula le ia lo fatu ia manuia so e taini. Faftai tele lava ia tuertina Antonina. Faftai lango mai. Ia whaamanuia atu le tua. Ia manuia fol nei fiafi. Whaamia le tua ia toe. Ia whaase fua. Ia watalofa le statu lau talofa. Talofa lava. Sao no lau tele mai. O ile sao no whaamuli. Vai. Ia. Talofa vai. Ya. Pero vai nga leo tu pa so lo que le pe il mesa sa mo yele va pide un paya. Ya. Ai si le pide le pelo uma ni ta o po pa mo. Ya. Ya me se tu se fa ni kai ma pa mo. Ya. Ai pide o me e ma se me tanto. Ya. Le ya se uno de pero tanto foi ni. Mani. Foi me tu sa tu. Ya. O la ufa longo la nei la so no. O ta ua ya ta ufa le. O nei le o fa e o fa ta ua ina o tau. Ai e mai lo so no. O le to atu nga o le se o te mata. Ya. Mai le te
le le lo tu no le tua Ia le li. e tu ta o le me la falo Ia le tu. wow ese interpretation at tanga sai mau me da Ia. ole sila na ina ile sunga o se matuale tara fe mai le on la paltino Ali era. na sa ba itanga ta pinga venga i le paltino le eta ai tonu le winga dino ma Ali era. o le saunoaga le ai tu i le ola tau mawhai o tātou tangata e mai te hoi o tātou tangata i vai tau pika ngai le peni o ngei mauma ma ngā tonga Ali era. tātou mako whaurava le tele lau po i o tāla inga ma mori mau inga ese i vaenga nei a lea piu wala mai ngai le pule a le atuho i le teimi le whaamana le tangata Ali. ma le teimi kusa o loto i tangata i le teimi e tawai ua i le ngā renga me Ia le tu. whaamalofa ua o mai lau sau nonga whaenga lea e sa umafoko wa tile le miro nanga te ki e Ia. ma le sa ili no le oa ma le tamau a inga i ngā renga o le e halua o le tuke ua fia le reipo o fia le a Ia. ai a whaatusa loa i le ola whale ana oka se ngau i o te ita Ali. te lau po ia malata i le e whaatau i nei sabat o na me luanga e le whaitaria e a u o na pule ia ulau mea o le ona le whatu a o le wa mai e tūle pule tū tasi e le atua wa o le koe sa no le ro tu no sa tau na tatu le maua ai ona o Yesu Keriso Yes. wa au maua o le sile mau tau Ia. una no ina ua uma nga rusu mutas ya o le telefo ia o tala ma pasoa ai a mai i vai ngale ka e o mai o ile o mai le ai tentio Yesu Ia. ula mal asini o mea uma e tau hona e whaongonga mātou au whaongonga e ku teimea o ngā pui tomo mātou a le sile pasoa Ia le inga tu. wa si o le stoi ngā o ngai mamaka tu tasi le asini Ia. ai kuko whaenga ia no moa ina o le sau no mai o asini ia mo fuafuanga ai ngā tupu Ia. ia ona lua o sofanua mo toa Ia. a le si whaenga i mua i tā ua lau whaamonu i e nuka nei e tau Ia. oka lea lau malamalama i e pe e sa o e whaasa o mai ia ua whaamalo tunga e nuka mune la le lea i ai pāte Masalo. Masalo. Ke uka whai a koe sa o ai ke ua o ke ngia mai kai kai. wa lea umau lea ki whaangu Sa o lea. lea wai na ngā due mo lea tua Yes. Ia. Sa o wa le lea lea. wa tuto o lea wa tuto ai o la tofu tangata wa lea koe e ma o le nā mai la ina upu i mātanu ina na whai e tangata nei tu ai ngā tangata a o le tā ua le ua mau atu porokalami tolu atu ai ngā e nuka e nuka e lua la e pito i runga e tau whaila si whaere tonu a e nuka e lalu Ia. lea la i la ua lea Sa o le whaunanga lea. nā wa Ia. o maka kawai i le sao koe o nei au auna lea Pleptelo. le Ia. tala tangata te me wale pia ni Sa o a le. inga ai lai tau tala ma le tusi pa ia lea ua e lea si oke po i tua si teime te wa ele tusi lena e sao mama Ia. o ka se whaapitai whaapitai wa lea ua tato i roa nei e le te tutupu nei mea Ia. o loo ia i lava maua tusi pa ia o mai ei Ia. lea po i tu ai ngā meo e nuka nei Ia. ai whaamalofa te ia mo pelo malo si a wanga duanga Aftai lo mo songa peko vai. whanongononga Ia. Tai te o lo so family le tu alo fatu. whaapitai ia mangere po Fase po. Ia. Nai mo le noa. Mo le tato. Ava noa mulmuli pe a yesi si ufia wala mai. Mana ia whaftai le uso ia vai mo le faso matango fia ngata fuilea. O le tina ia Antonina. Ia. Via lava le tua. O le tani elu lea esel tāua tele o le waloanga tani elu wina le Mesia. Tausanga iana tu ia Israelu e tāpena ai mo le Mesia. Fitu se fulu vai e so sa na fuafua e le tua. Ai na sirfia le tua. E umale le fase lau varsu mo le tolu. Ai ele me tupu.
e no nofo tangata Israelu ma toe fasiotia le lato Mesia. Ia, au fatasi e maroma ma fatau nuu ia le mena o ia Yesu. Awa le aso le ustiti e tua Yesu. O le aso sa, le aso patu i se whaupunga. O le aso sa, le aso le laupama. Ai o tu las freely. Ua whaasa teuru e tangata Roma. E tu sai ma le lato mali lienga fatasi. Ia, ma le au Santorini. Ia, ma tangata tai o Israelu. E whaasa teuru i na Mesia e le se winga e le o sau mala vea i mai mātou mai Roma e sau ia ta umai mata la i mai lona malo e le se pao e le se malo si anga ia te na te whatu i lalo ai ia le malo Roma ia wale winga ngā latu tau walau le crowd a le motu a tangata le na muri mai a mai tono karileia o atu ai talo to tele le whapeo se motu o tangata na whato a langa i o latu fale ma whati la laupama ma o le motu o tangata ua lewa o na mulmuli mai tele usi tangata e fia mulmuli mai a Yesu lena o mai lava latu solo Yerusalema ia maatili e ina to tele ina ua ta ofi na le whainga malanga i le avo i se whatari la seni ia au te ronga ua ta pena mai na le polisi sio o le asau o le motu o tangata na latu tawala au i le aso ina ua o atu Yesu i te tonu le a Yerusalema ma la au fale atu le asini i le whaitu toa i ngā ngae po le whaitu toa i sa sae fo i le whaasanga ngae i le maunga o live. Wala au i la tō i upu nei, o sana i le alo tā vita. E matau li fo i le winga o le upu o sana, whaola mai i mātou nei, le aso le nei. Le upu o sana e lua upu o lo i e titono, le upu e leni e lua upu o lo i ai. O le hosha, ma le nā hosha lo luinga, o le whaola mai. O le nā, nao, le aso le nei, le teimi le nei. A le lewa la aula uli a hosha nā, whaola mai, Yesu, a whai o le Mesia, whaola mai mātou, nao, le aso le nei. Whao ngaso paua wha militeri, anga se mana malosi o lo e sau ma oe le Mesia, oe le tupu o lewa na mātou whaatalia oe te sau. E se paua le malosi e te sau, se i wha uma i le malo Roma lea mātou te kolone ai ma polonga ai. E wani ngalo, usum tō whawhine au whai ultato po klame nei fiafi. E le isau Yesu e whaola Israelu i le tino. Not physical salvation, not military salvation, power, but Jesus came to rescue and save his people spiritually. Le tu whale nganga, sau Jesus e whasau mamua nganga i e mkua hokia, o le whateina po le ngā luenga mulmule whaile malo, o le melna le alavata tu te whatali ai o malitamine, e le sau Yesu e toe whioma Yesu e whailona malo, ai whaato i lalo umai si malo lo i nei lo langi. Le tua whaftai nei fiafi. Ia vi ia lava lo swafa e whavavau. Whaftai Yesu a wā. O le manuia ma le o le tanga o mātou maua. Peo na ala langa atu tangata Israelu, tangata iutai i le aso sa, le laupamana e fio whatupu mai ai. Whaola mai. O le alanga lava lea mātou te ala langa i le tua ia te oe awa oe o le ali o le ola, o le whaola e te la vea i o mātou nganga. Le fōua e maliu lungo le sa tauro na e o lava e le tumtumunga o lau au po lau misiona. Na whaasa taurina oe i le vāo le langi ma le langi. E whaataunu ina i lea wala au e whaola mai. Whaola o mātou nganga e le o mātou tino po mātou kolone ai zesi pawa po zesi malo. Whaaftei wa e whaola o mātou nganga e ala i lo tino ma lo toto na malingi whalawa au lungo ni sa tau Yesu. We thank you for your life. We thank you, Lord, for your crucifixion, Father God. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord Jesus. Whaftai lo wangalelei. Whaftai o mātou maua le whamoemoe.
Mau le ola, mau le manuia ona o lou soifua na tuina atu. Talo le ia fiafi e whamanuia i o mātou tangata umalama. E mai sei lātou mātou mafuta le nei pō le mātou pō klame. A o atu lau upu i o lātou finangalo mo mātou loto. I o mātou mau se mea tāua le nei pō. Whamanuia mai le nei fiafi, a mātou fo i ainga, lau whai ngā luenga le nei pō. Ui pui o tangata le nei pō. Pina atu ngā luenga le Radio Samoa, whamanuia, tau sima leo leo, whamanuia lau whai ngā luenga me se le pūlenga. Ia vi ia o le nei pō, māsa o malama. O le mātou talo lea. E ala ia Jesu ke riso lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amen. Ia, sa mōla tātou pōl klamel nā, le fu i fiafi tu leo Upega ile Loloto, e fo le whamoe moe o la tātou tu e whai loa fo i le vai esfou. Ia, mo le nei teimi, o la auto, au na nei poni foniti, wha soi fu ia mo le nei teimi, God bless you all.